Kevin Kavona nchone kugwatanira na bautu ekirenteto chieto cheru thaitha twiri tariki 18 mweri ni jwa iri mwaka ni jwa 2025 mbeta Maureen Kinya monanirio to mathithio ni Purity Richard amona nteto ire ankureterete ni tugakuonia buria gwatinda Karen onde DP kindi kia tirimene na atongeria Bamiro. So utombo tuwa transfer public rally kuma Meru ukadhidiria Nairobi ya Mbiru. Mithikali nturi kumeneria ndionga ya Karen. Akariba mawa korita maoni jao gukonia muchemano jwa narwa bamwe bakiuga jokubati kuthithikira Meru. Narurwangirwa nat kuromba nek kuria harimo mbecha cia kurungamira kigerio kya mwaka muthiru. Atongeria mwanya ba kaunti ya Meru bareo bagi siasa bakindini baki biashara na kinyanyomba cha ntetone bakinyete garune ya munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ntere cha Karen kirikiatho kiria kireta nini mutongeria uju kiri muchemanio jujo DP Kindiki na inyirite na kugate muchemanio jo kwariria siasa kana ngwataniro ya Meru ende ni muchemanio jo guchunka mirandi ya weti na mbere iria iri Meru kana ibati kuthithika Meru rungu rwa thirikari nene. Kindiki augite siasa cha 2027 ikaringwa ikithingatira ngugi iria mtu aitite na bubone bubu kathura na wakwana na wagukaragitine. Anthony Kathenya no karigi karone giki gatumenyithie nkuruki. Atongere ba kaunti ya Meru ilo gavana Kawira Mwangaza munini wa mutumanto idhinkia waziri Eric Mureithi Muga ule wale gavana Kiraitu Murungi seneta Kadhuri Murungi abunge MCAs na atongore nkorani bagi siasa na karimu ba kaunti ya Meru muthenyo ndi batindite nja kwa munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki. Musemani ujo gitumika kwa lilioti na mbere bwa kaunti no kile maendeleo ile miradi ile dite na mbere kuthondekwa miradi ile kwa mite miradi emejeru nele batile kuthondekwa amuno gwa timbaru bwa thirikari Rais William Ruto ntere ino abunge ba kaunti ya Meru bakijuka ya kanyomo kwa umwe kwelithia miradi ino. Igembe South Mega Dam. This water project will serve the entire Igembe South constituency and especially the lower part of Igembe constituency. Watu wakiguswa wamesema ya kwamba wanataka barabara ya kutoka Musimokuru, KK Mwethe, Kaliene, Mekidrengaus, Avwana. Tunahitaji damu moja inaitwa Mbututia, Mega Dam. Na hii Mbututia tumeyazungumza, Mheshimiwa Rais ameongea juu yake mara nyingi. Ogwatu imbaru bwa thirikari Rais William Ruto bokeala girunya nene kiri mambura mama. Profesa Kithure Kindiki akiolagia Meru kugwata mbaru thirikari ino na kugwata ogeni Rais William Ruto kire ndionge ya maendeleo ntere ino. To support William Ruto, rais wetu, tusimame na yeye, tumsaidie kazi ili atimize ahadi zake. Wangapi wanasema tusaidie William Ruto kama rais yetu? Mungetaka rais azuru Meru County development program ya siku 2-3 kama vile anazuru mahali ile nyingine, tuongee na yeye na hata jioni alale huku kwetu, tuongee na yeye, tumwambie ile mambo tunataka so that he can unlock what is locked at the moment. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki amuna mutongero wa baba inge bunge ni Kimani Ichung'wah ulona wale likire mambura mama bakijuka ya kanyaga kakumeneri ulole munini wa Rais Rigathi Gachagua na kulia Meru kwebane nawe na hinya yonde. Yule alifukuzwa, wewe wacha kutusomea, ulifukuzwa kwa kushindwa utenda kazi kwa kazi tuliyokupea. Na usiseme ni watu wa mlima wamefukuzwa. Watu wa mlima tuko kwa hii serikali na hatutoki na tutapigania hapa mpaka tupate haki yetu. Kanatikuwa Tusituletee mambo kidogo hapa na kudanganya watu kwa mitandao. Wakwenda kabisa.
Na nimesema mara mingi tuheshimiane. Tuheshimiane, let's respect one another. Yeah. Ukitaka tuvurugane tutavurugana, lakini tuheshimiane. Amwe noguo kimambura mama mainya magi siasa katikati ka gavana Kawira Mwangaza na munini wa Mutumanto Waithinkia ni mathire na mbere kuonekana akariba ingi ba county no barabara likire mambura mama bakionekana gukendera Mutumanto Waithinkia nyuma ya kuwatwa ugeni ni munini wa Rais Professor Kithure Kindiki. I want to recognize the Governor of Meru County, the Honorable Kawira Mwangaza. I want to recognize the presence of the Deputy Governor of Meru County, Elias Mutumu. Asante. Order. Order. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. Musiasa methikale nturi na uria utikinyite ntere cha Karen jatongeria bangi Bamiro ni amenerete muchemanio jujuju ria jugwitani ni munini wa Rais Professor Kindiki akiuga gote kwaraniria kwina machiara kumba kwithira gukioneka aria ntunkurukia ngiri 3 batirimene akiugeu chigukaritu sarakasi cha siasa aigikete miarieje na kuga ati baba bonde batiumba kuona kanyaga kurita maoni jao na kwa akiuga goti ukari na ubatu bwa bonde gwita Nairobi. Lenturi nkurukini achokete ameneria ochore gatigati ka Raila Odinga na Rais Ruto akiuga ngwataniro yeje gotirio igakinya iguna mukenya. Nenduranirete riboti ije. Ndenda kuromba muno kumarua reicho nge bwambita former wasiri ali oni mbita meteka linturi kana mbita ya murui wa eteke angabana wa Meru kana ura wari muyumbe wa Egembe South kana ura wari senator wa Meru. Akiaria ndene ya mubango jo chanchamuka musiasa methikale nturi ni aregete buru gwetwa ura wari minister akiuga akiritwa getene kiu gutethina we aijenari nayo kiriwiti bwawe bwangugi no ntumenya ke thinyende hererwe mpane me antero ni bibi atumembe kwa so umenya ke anda butore ni incompetence kana kwa tuika mbije ndamenya osielecha lakini miaka ikiondo ntenda kurikana mantyo no ntumbije kuringana na uriti wako bangui na story atura akwaria na kuwa ndaumire kiongo gyakwa kiri uru no ntungwira ndahaichonde ya kuthiria mpara fertilizer antu bariracia na the right time tukowa buruma antu amaingi ni ndaritite ndichumite na inya yonde no kunya ntone kana Meru. Akiongera bonande ibotumite Meru yatigwa ete na uge bwa ochamba ndora yonde yite Meru ku nionekanire Meru itekiene iyotheri na muntu wethre mubunge ni MCA na MCA sibatsinde ibaritete ngwe nene muno na bangabana nambi utire muntu o command respect no authority ni the forces or the powers that be. Akiinyeria kinya kethirwa kauma ati gwatanira na Kawira Mwangaza Meru ni agiritwe nthoni bonene ne thirikari nene ke atia wonu yonte watanira Kawira ndo watanira Kawira wonu ante muhendete kuringana na style yawe ya burathi thacia maundu lakini itubwirio separate assessment yekwa na performance ya Kawira na Kawira aingavana aringiri kura Meru ngacinda na wena nchinda I must respect her for that na Meru baraba athiriate pa muringire ko unyike that una problem cia Kawira ntombo o support a situation where thirikari nene ikalionga Meru na lionga Meru wa trima for example MCA MP governor Ponde bari na attendance kimuchamanyo yu na ibakarinde ariko ibakarinde aho lakini no ndo wazi ya heshima MCA wairi una reo atomba kurwa kethanie MP uringeri kura that constituency areo atomba kurwa kethanie governor urori we president wa county areo na atomba kurwa akethanie. That is the extent nkwariria Meru ne ko seretwa handabu Meru ne ite kuonekana eri mbonde no ti muntu ko yurwa metho
ndene Meru. Linturi na ugite kiri muchemanio jwa narwa juria DP Kindiki etanite we atiretwa. So uwano wetike onde mutongerio Meru. Of course. So then umba kwetha we nomba kuwa muchemanio yo Meru yo eti hatongeria na metheka atetire ne hatongeria ba ikubeti. Munya tu for example. Let me ask. Ure dombera uwe utena invite ya Karen. Invitation. Why? Ibongo kateni ko invite. No kuiba wonten invitation. Ainko menyenya munya hatomba kwethera probably hainao amba kwethenya we ateti. Ngetwa ndambo wetwa ngeme yangeta na mpewe nafasi mbali mantu yaya kwa dia Meru ndambu wa uni sitakataa mwito nitakataa lile nimeitwa. So mbera antu ibothuranitwe weta kuharia Karen kuharia mantu atongeria metheka ati kandi muntu wotheri woni ndingeri kura ngiri 185 munyare kuo ikiongozi na hari minister na hari governor ateti na kinyago teu antu bonde bara beti bomba kuona kanya kwaria muchemanio ne jo. So kwa tuga ni umabara ndibirwe kukirwa rendione antu ingiri 3 iru hari ro kubomba kwareria mantu antu brantu ngiri 3. That's a public rally. Kuketha ni mantu ya bunge betu kenda na senator nambi na governor kuketha tuka nema MC baba thuri kauka ikan group kandogo antu bomba kwaraniria lakini ground kiantu 5 public rally. So utombo tuwa transfer public rally kuma Meru ukadhidiria Nairobi ya Meru. Linturi na ugite Rais Ruto karengaga Raila siasene cha Kenya. Ruto na Raila utuzedera karata. They are just playing us uraba kudhidhieta pakenda. So it is the interest ya current president in my view kwethera Raila ate Kenya. Nivyo ntoa mushwaire ka muingaburu au kisinine kende the na hisi entry without nara area hirari perceived stronghold siambi sia Raila ni arikiritie ati kuri na njara yawe kiri maguri ja Meru ja kimira kamira zarareketie gutumirwa rua. So whatever you see kukiendelea is through sheria iranda hadithiria and we must be bound by sheria. So manto ya yangenya ankorende wenya yasio elathiri etetwa ambi nchiari. So ngondona ngo kuria ne muntu akiandika akawa kwakare they have no idea patiko me aboko hakari nantuko na kwa inya problem yusa ntuko manto ya haditha chwa aboko hakari or what cause no eugore lakini antu betu pamwe batekomba kumenya mandu ya tethika all of a sudden lazima kuwe processes na mandu ya bangwe properly and that's what I did. I'm proud that I did it. Akarimo shine jo mawani baitite maoni jao gukonia muchemanio juria jo thithikite ntere cha Karen juria jwitanine DP Kindiki bamwe bakioneka kurega kunganirwa ni juba ugite muchemanio jujo gukarizwa gutakanya na kinyambecha cha mwingi iri gutumika wiki antu Nairobi bakiuga buria butho ni DP Kindiki kweja wengwa Meru ageka muchemanio kienine gya kinoruka na kinya maili 3 amwe nabo bangi ni bataririte wirigiro bonene bakiuga kuombeka muchemanio jo jugachiara matunda ja witi na mbere mono kiri mirandi ire twireremete. Muthon Vitalis kuma terero wa Katiwand mbere buru katuwe turea Meru tukari na expectations kana itutarajiete mantu ya maingi era yakiendelea na araura Karen na mbere buru kambuwe ikuwa disappointment kana uratu kueregire bukareka utakareka orende turingite kura yoi mwaka yoele na nusu na tukweregirite kintu kia mbere kirakikaririka na araura Karen ni deputy president ethere akiwa itwaindiete Meru kubwithia barabara fulani itwaindiete Meru kwithira tukia advance general hospital yetu itwaindiete Meru kwithira tukia na university chata especially kio yaraura lakini ruare imwaka yo ethatu twitite na bira tombikia kwithira tukiona ni atongore kwithira bakie nafasi ekuwa bira pa kwenda bwithora ingi. So ingwete ne extension emanto ya kutenga kufanya tena kuoni ya Meru ka umathirikari ya Kenya kwanza utebwa yethirite achievete kumarira tobathurire mwaka ile yothiri mwaka thai mwaka yo thatu twetete deputy president nethirite etumira leaders ba Meru na kambere MPs ba Meru county birabwe na byo obwa na ruarere rabo kare antu araura ibukubati kwethira bwena unjasiri ko kwethira kuwa ka omo tebu bwethirite bukethria Meru
kana in simple utebio bwethirite bukibenefit kiri national government ira bwethirite bwekwira kiwa ndwera Meru County mwanka thai Deputy President number 2 itukwirigirite ethira aitumira nafasi ira kuunganisha gavana, kuunganisha MCAs, kuunganisha senator na kuunganisha kinya CS na MPs ba Meru County. Lakini disappointment yele bila twethire tukibwa Deputy President Mr. Kindiki aberere musemeno yuru arete yo kureta amani Meru thire gethri mathoka yarabu ithete na araura eteni boye na boendelea kulo abeta yu mugendi de mukario mawa gotoni anto bocho lakini oni duare ga tu yetu dori no ba to ya anto ba Meru County anto wanto ba fere di bakari to Meru ba ta kware ya manto a Meru Karen dina sieto tu Meru ba ti kwandres ro Meru ti Karen Andre ba tu anto ba mawa na anto ba Meru yonde turu wa Deputy President ya dana kwenda kubwa dina sieto ya ibiru Meru tiayo gia few individuals etaraura banangira bio banangira dina cia Meru gwatuika iguthira cio gunegelwa bau igete no dina cio ti cieto isirubio baigerie na kibatu bau unto bravo kethira bo muhimu zaidi opinion leaders kana anto bara betegira cio ni bobe ya na maoni ni raia na ingwetikio kethira Deputy President ayokire nafasi ira kio kama tanto ngiri thatu abaikia na araura kare ni beta kwaria wengwa na MPs kenda musemano ira yokebwethirika maili 3 kana Kinoru Stadium raia ba Meru bakethira bai nafasi ekwethira bakia baruta opinions kana mantu yara benda bathithirwa bebo so kambue Meru ira ni wastage mbesa cietu resources cietu ukamata antu na araura negethire chipa Deputy President agina Meru County akeya kanjandiliana na Meru bongwa kieweta still kunjandiliana na kuendeleza andwa na leaders watu kuaminia tuinabo Meru County oimbe to Samuel Mutuma oinde mutongorio youth ndene Gembe South omutsema niyo kare nara Karen Nairobi yo tongoro tukithura kindreke inguns sio tongore ti musema niura point entry Deputy President DP nkondo mwaleso watu kana kai na interest Meru peoples akobota ko yagendre Meru County ya bele sabra betheria ko yaweta anto Nairobi Karens mantu yo theri na mantu ya tiompikana nontu anto bara bonde ba ipisete the Deputy President ibaba kuwa isasa alafu abota ko yakin ground akati atena ten ground yegua bazo toruwa ende Deputy President ground ine atosigere yao mukaririgite wa ngwataniro ya biashara Meru Joshua Mungania ne akenerete weru buria bonekete kirimari jamira akiuga jajani matunda za ngwataniro ya tongeria ugite kwa bwira muno kethira ngwataniro eti no yoneke kiri guchwira ntaira utongeria bwa county ya Meru hamona bu ni ataririte kurega kunganirwa ne wingi bwa mogoti jara a biashara Meru abakugitithwa akiuga untu bobo ne bukugita nkingo biashara inyinge ikarema kuthegea Muthuri Muriuki na aranirite na tongeria baba na tutumira ripoti iji ntikwena arua rira munini omutongire mugongo Professor Kithure Kindiki otirimire no tongire kumandene county Meru kwalira mantu ja witi na mbere na ndio tongire ba Chambers of Commerce kumajandene county Meru patongire timu kaligiti wao no Joshua Mungania na Robert Mithika bagwiteriri ni tegariri rega na gutigira ti biashara ikethwa chikura na ndaka tu ibwaga no ndingwitikia atongere wa Meru botirimana naruo ibagwatanire na bakatwitithie Meru na mbere tukaringa siasa ntugwe siasa ikina hii plus nene muno kiri our Deputy President na turea biashara menya biashara ilitawarira kwina environment yenjia i conducive kenda biashara sio mpaka kuendelea na naliro mbarao nene ni gutigara mirandi yonthe ithwe kithingatirwa nikenda gutigira ni kurikithwa lakini unde mu biashara ndenda kuwa gintu kimwe kwaria is one thing na implementation is the other thing kinya implementation yongwa go touch the common mwananchi even how you implement
rwaria rura ruonthe baria, it can make a very big difference, because ituonete ara rwaria rukwarua lakini ukethira implementation igutiyo irwaria rwarirwe na antu baringa mpi na beta lakini implementation iguteo na mono bakiarire mirandi iria yegia biashara imwe murandi jo siwe njaje mutino jo kangangi Kemiro kira jara bangi bakuona mono tu na project ya antu cia biashara antu biashara mono tu na project ya karamiaka kurukia tano ya mewas ya siwenji ya Meru to switch Meru siwenji yo coverage 10% na ibara expanda nere akukudira atokuria nya project ino mbekudira kenda ntu biashara na gomba kuitanga kibwa kulingana mungania etho ekromba ngwatana leo nikara yatongeria ije manganya ndene kaunti Meru na kuntigira mbodi mwanya ile itiundi kwithikiundwa kaunti yetu kutimbundi chiondo chia expire no timbundi nontu bundi atarwa ingavana yetakire assembly tekurukwa na ndechionde na no kwenye institutions yetu gawe tena board utengu kwamba kuendelea kwa kana tumbundi nio njene institution yu example mwe municipality tuinanya project chia World Bank lakini hiyo chia World Bank tumba kuitangu kwa no tukutena board regular tukwerewa one of the conditions is that we na board hiyo gawe teo na ndeba ndora wa World Bank patira geria pesa na tukaikia mchezo juu project hiyo kauma itakungi na nuko Meru na ndiko kulinga na population yetu the next city iwiri takwithira iri Meru mungania kiwa ketharetete biashara amwe nikenda guta uge mono ki thirikari kini mandu ja kurigwo goti mukaingira profit uragwa garwa kantu batigana na ngugiu utugwa bagitara iba bagithithia na finance bill kuna finance bill Meru no tubejete nyaba kuthithia licenses na kila kitu kinyaba bakithithia iba gwatana na ntu biashara kenda babera rabaini no ntu ugoti ibwaga kuria lakini nabo ugoti burabumba kuriwa iburabo kurika ukanengera mtu ugoti buratumba kakare mwana ale mwa undi director mo chamber itukuona biashara nyingi muno ki county kaikogwa cirigwa niki economy kekwe na me county so nande ki mucemanio yona aru tukona ituku hope for the improvement kulingana nwe ariga thirikari ikara thandinje kwa mubiashara kulingana mogoti ja maingi yathakithwa bakiriwa anto biashara barekererwe anto bonde barekererwe anto bara baina bachieta music corporate yajakira anto biashara babera to kwenda license yenu bakajotara iti bakajotara TV county government wagita single permit bachoke bakwira kwina lika license na ndere lika license na biashara ko ithaya inani kumania na nombe chikuluka we jabange we jabawira na ndee kwina tourism fund nayo nanugithe single bange na tourism bakwegero na iko na bange bawama baruji barekero barugana monka baje bagiteruji na inte konyatha bakajotara tabira twikirite na itu nengeruji mewas tujoke tukitiate tujoke tukiti na ndi anti barekerwe so maromba yantu biashara ni to komba indwe mantu ya jonde twikirwa mwe wakara gutakuringa garase anti bana maibejere ndengi bana mana beja bakwira na tuzo license yetu enema na ndi yakara wekara license iro ugita ikara ngwanderenya kibau nekero ugika then discipline and that takes a lot of time na kurugura biashara ka ya punishment muthuri Muriuki Wero TV mutirijwa kangangi Eta na mbere kuthingatira nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja nkumenyithie nteto nkuruki
nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntu bagitumi ukwenda bukinyira mwingi amo na ntumiri cia mathiko kiri Kameme Kaweru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM Kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana ringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Aro ai boje tana bote karakara andi mbi baba kara mo kai mbi ko barukira nante kuivangete Enkramo tuja kavakara chap chap. Aya konia kwena ai mama. Tipo akiora ya bioria. Ai, bote jojo agita nyanduki. Wega boraha premium kavagara darika idhano akinki maneta na nonyiri. Boy na haraka. Bote mbako za kwa bumo tike goromete. Jojo kaya yana ruirwate. Bako tsadia kuarete mo tuja kavagara wa. Kanyi ya ngarama yorugi okori wimenoga no kanyi ya madha. Manto Jonde ni sawa na Raha Premium Kavagara. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Panda tukupandishe na GoTV this new year. Upgrade leo to the next package tukupandisha to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value to upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect. Panda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today on the My GoTV app. Ngokugwata ugeni oringi kirinteto chietu ngichokera na chionkuru kikinya nyuma ya gukinyanirwa kwa murandi jwa chogoria jwege roje na ruko nayo dam ya Kanjogu gukinyanirwa mwitone jwa Mount Kenya akariba chogoria bariuga barabara ire yatumagirwa ni akandarathi gwikinyithia kiri mijengo eje netigia Antoni athuku akariba babariuga barabara eje tigi na marinya jama inge ontobotomete bakaremwa kumiria maketha jao ja miunda yao barite za kagita karia bairinganirite kuthika marinya barabarene ugukurukira utethio wa musamario mwega. Martin Mugambi ni agutuminyithia barabara ino ni akuma mutindwa kuthika barano njirera yatumagirwa bonene kurutha matangi na nkinya kithondekero kia ruji rwa tauni ya Chogoria na tigo guo ruthi bwa ndami ya Kanjogu barabara ino ende aturi bakiugaga yatigirwe na mitaro na marinya maingi ta gukurukika njira ino ithaira ina ntaka mono ingekurite barabara ino gwa kukaura kethake na irie nyinge mono inge twirite majani twile arimi ba majani njire no bute kaembega na twirite majani no withiro na twina ntere no ntwaga takate kwetha kwina ntaka ino barabara mbele ni arindondekane community yasoka yeja kwina majani manya yo T-zone mama ya muduto na kwina ndamu jaka kwau ya thirikari rutaga wira ikanyogoria barabara kapisa kunyogoria barabara kugikira marima buru kuma ureu tatiga tuone mtu takibara agatwa kamusada ga kwijuria marima lakini nyayo T-zone taro tunekera ona ka 10% ka barabara eno barabara ino etigitwe itarikiene na atumiri na nkinya thirikari mianka kubiri aturi bariuga batwire kuthina bonene kuira majani na nkinya maketha mangi ma thokoni nontu tutwire turija turutete irato wansa nikangulageria tika ndirio pikipiki igwezaga anjirani igwezaga barabarani ikamatete erio na ititiragia eria oka bara bakamaga bemanagia mutindwa leu nona ondi za tauni kutikugureria nontu biki eria remanagwa mutindwa rionde tukina rinika kurinika ninde nakanaga kangirendi tu kankamataga nontu gatomba kutina maguru alafu leu barabara eno nayo
igwete maobisi ma thirikari akwe na maobisi ma NUASCO ndiko tajia NUASCO ne aria kwena ndamu gwakwa na mega dam Nyayo T-zone. All of this is a busy place ni alimi ba majani na alezi ba ng'ombe riu barabara ni arekaniririe njuka marima Atori baba baritie bakithondeka barabara ino na njira ya kuthika marinya mama bagitethagiirua ai muntu umwe kiumba na kiama giake kia Niji Foundation kenda gutigire kubua kakarabati ni kenda antu au abuja no tunakuona mama ni marima tupu ni njira ina biashara nyingi biashara jeria biashara ya majani biashara ya kawa jia mudito kwina Nyayo T-zone yau na Tharaka-Nithi at large nkuigwa ngweretwe no ntunya bwantu kuirutaniria riria batwija foundation ya Nichi ba sitaneretie gutethia koguo ni represented Nichi Foundation na nkuigwa kwira atori bwega sana no ntunya bwa gusitanira gwita ngugi iria gatethia community yonthe na ngugi iria ikwenderea. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Mwandiki munene kirirwangi rwa gutetera arimu ni Runat Nterecha Tharaka-Nithi Njeru Mutani no rite rwangi ruria rurungamirite magerio ja Kimanthi Guru NEC kuria arimu baria barungamirite magerio ruya rwao augite gucererwa kwa mbeca ici ni bugitite wiru bwa arimu kurungamira magerio kairi. Samugeshima niwe uri na riboti iji. Kuma mweri wa 10 na mweri wa 11 mwanka muthiru rira igerio be KCSE na KPSEA biaruthagwa arimu barabaruga magira igerio bibu wanaimundi no baeterete kuriwa batakumenya rirankia maya igerio NEC ikarekeria mbia ciago. Kuringana na mwandiki wa kiama kia arimu NAT kaunti ya Tharaka-Nithi Njeru Mutani arimu babainde ibanogete iwetera mbia ino ira akuga wanatimbia mbingi cia wetera kagitaga konde. Arimu marungamire KPSEA wega yauma wega arimu mauni marungamire KCSE yauma wega koguga tukauria give Caesar what belongs to Caesar and in God what belongs to God nuntu antu ende ariromba nkiama ino irie arimu baba kenda baigwe bari na moyo wa kuruta wira. That is injustice to those teachers maneno tunamo you require them even next time angadema magenda kagana marungamira kama kalungamira matikugo mali motivated kogu tunaomba maribwe immediately kenda na mo at least megwe kwetu inina tulimotutuga service and justice niwira marutire kogu maruta mabadiri kuthoma na ribe Nkuruki Mutani na uriti aciari batigire ati anabago barabara ikitikire ya KCSE bakuona kosi ya kurutha bantu au karabatari na gwira ya kuruta aciari mutikaige ciana miji ngire ndiye ni gwatire before kana kau nuntu they want outside tendaga I don't mind it's what is called endeavors work kana kau ni kapulizo somewhere katali gukula kenda kaomba kwithirwa kali productive na kwina maundu mengi muno kwina makosis kwina na zono youth service. Nkiripotera Wero TV kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Honde nkuchanio cha miunda chionekete kuingia bonene kaunti ya Isiolo akarini bamukirite Moritani jegie yoto biao kukonia miunda Moritani zaraza ezani ni gikundi gitigia kithirikari na rietwa Haki Jamii akariba bane bakenerete utethio bwa umenyo bure bamukirite na kyo gikundi kiu gikiuga kigeta na mbere kugwatanira na gwati mbarubange gutigira akari ni bakumenya mantu jagitumi gukonia miunda Gakimutegi enante tweje. Ikwethiritwo kwena nkuyanio muno ya kiminda kaunti Isiolo na nkinyanto kuomorerwa nyomba cio batakumenyithua indi gikundi kimwe gitekia thirikari na rietwa Haki Jamii kiambirite kurutana akari kaunti no mantu megie na kioto kia minda na mawatho mara mekiritwo gukaria minda. Kama watu wa Isiolo County tumeweza kujielimisha kwa mambo tofauti kulingana na venye tunaweza fight for our rights as a community regarding land issues and housing. Haki Jamii wamefanya jambo nzuri sana kwa sisi wenyewe because now we are champions. Hii mafunzo Haki Jamii wamelete ni muhimu sana
na tunaipenda. Serikali ama county government wachukulie umuhimu ya land kwa sababu wengi hawajui ni wapi wako. Watu wamedanganyika kwa sababu kama unakuta plot moja pengine imekamatwa na watu 3 ambaye yani the beneficiary of that plot ni watu 3 na ambao kila moja kuna cheti yake. Hiyo ni makosa sana. Nkoroki county wajibike wakuje rasmi na watoe ambaye cheti inatakikana kwa on ground. Kupitia masomo kama hii watajua haki ya binadamu iko wapi. Hapo awali tulikuwa tunaweza kupigania rights zetu sisi kama jamii on our lands. Tumekuwa na issue mingi concerning lands and housing. Tumeweza kujielimisha venye tunaweza approach hizi issues zenye zinatusumbua kijamii. Nontobora gikundi giki gukurukira bitha wa masikip komoi bakugaba kathi na mbere na bu araba kawatanira na wati mbarubange bathirikari akaunti Isiolo na bange Nkoroki. In the last few days, we've been engaging communities within Isiolo County to establish strategies to address the emerging issues that are affecting the realization of the right to land and housing among the communities here in Isiolo County. We were able to enhance their capacity on early warning eviction tools to enable them to be able to document some of the challenges that face them when it comes to evictions, including documentation, notices, and the rapid response team, through which they can be able to raise their issues to the county and the particular government agency that is undertaking the eviction process. And we look forward to working closely with the Isiolo County and other development partners to be able to address issues that are facing these communities. Kuma kaunti ya Isiolo nkiripotera Wero TV nyokambetaga ki Mutegi. Ngwataniro ya bodaboda kumalare na rietwa la Kamaka bodaboda riders ni rombete mubunge wa Mwekuru Karambuka Ilemia kubaririkana na kigina kiangafu bakiaria baugete ni batumite baruka kathumba kireo bisiawe ende bataririkana kinyantu kuemwe. Nicola Chabari na andikithite mateta jao. Babone a biashara ababonda bonda kuma ataonia lare baraba ebumerete na kumba ate Karambu ukailemia no mubunge wa Ekuru County ya Meru na bateri kwethirwa kirionga antere ino na muno kuja kuguna aringi ibiashara ababonda bonda nonto kinyabo bana mathina nkabo bariuga kinyagwethirwa kwina antu baebumerie na kuga ate babati kwenda kuona Karambu ukailemia kirionga antere ino bo bariuga iba kumuwata ambaru na iba kwenda aja kiribo nyaki barabonde baumbire huwa mama akinya lare Mama Safi agayalare Mama Safi we karibu kuyalare to boto konde mruare ntuwe ruare no to ibawure mama goro yalare na to akira to na ruare no thebe bito mete onto manda mukailemia yawe mubunge to Mwekuru kwethurata kinyegembe ndibo onto ruare ba to wana bonda bonda na twesi amabyalare bionde to atanirete tuwere ruare tugeya ukonde muntu bo tuwe batu de mutongeri tukuranwe na tongeri bai beto ibo taringire kura na tabaringire kura igenda baturutira ngui nakinyanto barabawire eti mama ke yalare batu na tukuwo karuare tuwa mama ke yalare ibo tuwa mama ke yalare amono kire profoso cia oira baujuriretie ithinambe na kuraithirwo ni kenda baguneka na kuthinambe na kwebokeria kinyabota thithia babonda bonda karibu kabisa utobuthire manto yo tugona kibuthia jama bingi utoe kinya tuingwa mutisha tuthie kinya tuingwa tuikona na tugia goboya uria gwa batu huwa to tamuno matheto ngothia bijana beto babaingi batini driving license toromba buru mathe buru utothomethie no anto no ekomi kenda inyuma tuingwa tuthia tutikuvangigwa ni askari ato driving license proposal reto ina mwaka na mieri 3 itukoromba buru ato release ne lare wengwa Mieto na tuwe kurigana siago na propose nya sieto ira tuombere kutumana ofisine ku na members betu bakuria betu la mu batu tore atongeria betu rasenate ababwe tugona intono kwino bikoyana na kwetu bitokinya omba na kuinisia bonene pombe mamia to turetera chaki no igundike mwaka biele biegembe no bia bonda bonda na batu twagunga mugono na tugoibo ya mamia to Mukailemia itokuba no tho ituibasho no tho metheti kinyanto wa by driving school bange wa mbashare bange no bokerete machine lakini batu otebu watu etheria
wale mono twokera kinyashe ende bikibi bonda bonda tafadhali mama tu inyame aburi bikibiki Kumalare Gebe North Betan Class Chabari. Gikundi kimwe kia Ekurunti gwa Bakirinde na Gembe South nikithiritwe gikigunika na mburi cia iria kuma kiri thirikari ya kaunti ya Meru. Akiaria bisa wa kaunti augite mburi iji kaguna bonene akaribantere ukenda guciukiria ndene ya mauturo jao ni ataririte Murandi Jojo chukathiuru kwa kaunti yonthe na kwa Anthony Bete na mbere gutuma maromba jao. Dennis Mugendi ni agutumenyithia. Kuguru guku nene bali naku Ekurunti kwa bagikundi kia Upkirindi nenteresia kachiu Igembe South nyuma ya kwamukira mburi cia iria kuma kiri thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira ngavana Kawira Mwangaza. Kayukia kanyaka mbere ochokire ngavana wetu Kawira Mwangaza nkatho nontu Kawira Mwangaza mwananchi urengira undine Kawira nako menata mwananchi urakwenda ngavana watu waringire ngavana wao o mwananchi na mwananchi uratala waro onthe muno nontu kia kuona ubuture tengavana babange batulikana tatotugegere bange balikanite kundi kia Upkirindi na women group kana bulikana babange basi ikawira kia kwethia atia abulikana so ibonto ngavana wite we aritra mwananchi ngwe mwananchi uratona wa nene barabange kuringana Elijah Kimathi uria ni mutumwa wa ngavana aria athirani bekirite urimi bunene tontu nibu buri na umithio na mburi iji cia iria ikaguna karibaba na njira mwanya mwanya ukimenyekanaga imbewe iria iciaranaga mainda na kuthegia ni kwa mpui bati kuriwa ni iria ria goro kuguanithenwe na urithi bwa ng'ombe na twibwa mburi utira andu muntu awetwa na yete esiarana utibio wetu bibi yaku mburi ethege muci waku utureneo weka marukire na wemiona wonweka wira owakirukire toko watukuona watukua mburi ne kawira ndetere oni bombo bakwa ba mama na thithitie mantu amana ya kuriarania nonto imbetete wake obisine ke maita maingi muno na tukiromba utethio na mwankatha ya kuiba kiriro yetu bana SSFN tukira mama nkatho nontu bwangwira aturitirite akaturetera mburi cieria ndina matu ndina witikio kuringana uba turutana tweta na mbere kuthikira mauritani yenu na kumenyera mburi ura kwagirite. Dennis Mugendi, Weru TV, tureni ya mutio kia mawandini ya Kachiu, Igembe South, kaunti ya Meru. Hau ni otu akinyira muthejo anteto chietu cheru theithatu tuchemani rujo ndene ya mubango jwa kugukia. Mbita Maureen Kinya, muonani reto mathitho ni Purity Richard. Good night.